أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Ucela Allah ngivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu labo yibo abenza imikhuleko yabo zikhathi zonke futhi bayapha bavulile izandla zabo bayapha kulesi sibusiso lesi somcebo engibabusise ngaso. uAllah uthi uyapha kulesibusiso lesi somcebo yena uAllah akubusise ngaso. Bafowethu le video le ngiyenzela nje ukuthi nginitshele ukuthi bafowethu ngiyazi yabona imino yesandla le ayilingani. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu bakithi abangawafuna amandiya, abanye bawabiza ngamakhula ngoba amandiya asile. Kodwa njengoba nginibonisa nje ivideo yalo baba njengoba esipha izinko ukuthi sipha abantu bakithi, ngizama ukunibonisa bafowethu ukuthi akuwona wonke amandiya asile, akuwona wonke amandiya abhedayo. Njengoba nakithi singabantu abamnyama, bakhona abantu aba-right, bakhona abantu ababhedayo. Nasemandiyeni ke bafowethu kunjalo. Yayibona? Benginibonisa nje bafowethu ukuthi ngempela umsebenzi lo baba lo awenzayo senginesikhathi eside impela ngiphilisana naye muhle kakhulu. And then njengoba ngishilo ngathi naye wasifaka isandla ekutheni ningihambe ngiye emazweni aphesheya ngiyocobela ulwazi. Ungomunye naye wabafaka isandla ekutheni ngikhona ukuthi ngifinyelele kulezo ndawo lezo. Ngingabala ngingaqedi ke bafowethu, ngilihambile nje izwekazi lase-Afrika ngaze ngaphumela nangale kwalo phesheya kwezilwandle. Cha, ngihambile nje ingane zakwethu, angifunda ukuthi ngiqamba manga angeke ke ngiwabala amazwe ngoba kuyoba sengathi mhlawumbe manje sengiyaqhosha into ezinjalo, kanti no, i-aim yami akusiyilokho. Yabona, bengizama ukunibonisa nje bafethu ukuthi lolu lwazi lolu enginilethela lona ngempela ngaphakathi enhlizweni yami ngifuna ukuthi abantu bakithi bavuleke amehlo, bavuleke ingqondo, babone indlela okudlalwe ngayo ngathi thina siyindlu emnyama. Sidlalwa abamhlophe bafowethu ngoba benomona behalela lelizwekazi lakithi lase-Afrika ngoba bebona umnotho walo ngenxa yezimbiwa phansi ezitholakala kulelizwekazi lase-Afrika bafowethu. Ingakho ke base besidwengulula, base beyasidivide, base beyasihlukanisa. Bese ngithi ke kubafowethu labo abasabheka abanye abafowethu bala eAfrika bababone njengamakwerekwere noma bababone njengamazizimbane noma bababone njengama-foreigners. Bafowethu ake sikudluliseni lokho ngempela sizokwazi ukuthi libuye ngempela izwe lase-Afrika, sihlangane nathi siphile kamnandi njengamanye amazwekazi bafowethu. Ngisaphinda futhi bafowethu, iAfrika mayengahlangana bafowethu ningabona umhlolo, singaphila kamnandi ngendlela eyisimanga. iAfrika bafowethu bengakayihlukanisi, bengakafiki bayicaza ngendlela abayicaze ngayo, benza lamabhoda la asixabanisayo namhlanje. Sengikwazi ukubona umfowethu waseTanzania ngithi izizimbane, ngibona waseMozambique ngithi izizimbane, ngibona waselokuzeni wasevenda lokuzana ngithi lokuzana izizimbane, ngibona waseZimbabwe ngithi izizimbane, ngibona waseMalawi, ngibona waseNigeria. Ngingabala ngingaqedi bafowethu. Abafowethu bonke labo siyindlu emnyama sisonke, sahlukaniswa amabhunu ngamabomu, sahlukaniswa bafowethu amabhunu ngamabomu ngoba efuna ukuthi asithathele konke esinakho bafowethu. Bengicela ke ingane zakwethu ukuthi lokhu onakho sizameni ukuthi sibambisane nalo baba bafowethu, ngoba lo baba lo once labantu laba abafundisayo laphayana ukuthi bakwazi ukwenza yonke le nhlobo yamakheke la ebenginibonisa wona lapha ku video, mase bekwazi labantu laba esenayo le mali le ayicela kithi, ayicela kini niwumphakathi, uzovulela bonke labantu laba ama-bakery bafowethu. Mayese bavulelela ama-bakery, mangaki amathuba emsebenzi azoqhamuka ngokuthi nje umuntu oyedwa elokishini avule i-bakery, bangaka abantu amathuba emsebenzi azoqhamuka bafowethu.
So ngiyayicelela nje ingane zakwethu ukuthi ngempela siyibheke lento, singayibhekeli manje, siyibhekele nekusasa ukuthi kusasa abantwana bethu bazobe bephila impilo enjani. Ngapha silwela ukuthi iAfrika ihlangane, ngapha silwela ukuthi abantu abafana nalo baba lona basizakale, baluthole usizo lokuthi abantu bakithi babe skillful, abantu bakithi babe namathalente. Ngoba ngempela kunabantu abayiyela esikolweni lento lo baba ayiyenzela abantu bakithi mahala, abayiyela esikolweni beyofunda ukubhaka, beyofunda ukwenza isinkwa, beyofunda ukwenza yonke lento. Lo baba uthe nje mina ngiyayinikela abantu bakithi ngizobenzela mahala. Siyayicelela-ke bafowethu ukuthi ngempela niyibone lento lena, niyithathele ngempela ekhanda, izoshintsha iy'mpilo zabaningi. Le madlana lencane nje wena ozoyilahlela izoshintsha iy'mpilo zabaningi, izoshintsha iy'ngane zabaningi abahamba baya esikolweni bengadlile. Kodwa lo baba lo njengoba esikhipha lesinkwa, le ngane lezi esinikeza lesinkwa lezi azisahambi zesikolweni zingadlanga, azisabuya esikolweni zingazi ukuthi zizodlana. Ngiyabonga-ke ingane zakwethu. Nkosi yomsinibusise.